Dader dia gua malu karena yang kira lihat platform terjun pos semua kalau hau no vai magno iha kai koli dili dia gua malu sirapi from itu buat sira kata gedau ne in the sound iha kai koli nian saya makasih tuan no hal dificulta ba iha transporte atau hal movimento mai lio ya setelah lara nebe maka anak kono hobe nebe maka saya hobi sudah de makasih tuan tamane dadau ne ekipa Pere. Nomo satu informasi bocor kata que ia dari tuku itu deh, ita ne primeiro ministro membuat kera la sana ngus mau, ho equipa tu direita ho di hal observação ba ia fating nebe maka ne sanita reda daun nebe acontece ainda são taka toma que ia estralar no dificulta ba ia movimento transporte sirato passa ba mai. E dalam situação atual ia que corre permite acompanhar na fating ia ne live streaming. Gracie, aqui, cara, Gracie. Olha ali, cara. Di sini tarik partai si komunitas. Umur hamutu kia fating o halot ser direita ba ia equipa o se situasi lilio ba ia inundação nebe maka pena kun hotu ia estralaran lilio ia kai kolinian dia malu karena yang kenal itu plastik tentang pos dan maka observação bada kusi hau no vai magno ia kai kolidili de maka ne sei tare da um acontecimento inundação nebe taka toma ia estralara no dificulta ba movimento transporte atu ultrapassa ba mai ia area refere dan maka ia kira ia APC nya lilio ia parte bombeiros nya dan maka be taka toma que estrada no halo transporte lilio careta motor atau passa ba mai arasa Sai ini kamangnya. Beho di kira kana. Kamang beho. Parle. Motor segera main lah. Motor botahan motor. Belaro dia hau para ko hau. Belaro. One Montuno se éxito. Oh, Montuno. ¿Ah?
Dia malu kerenain canal YouTube live streaming televisão Timor Posse dan maka observação husihau no vai magno ia terreno lili ia area ke kolinian nebe maka ikate ne kata porkalang husio seik mai to ohingoro udah nebe maka la fofate no ohi foi impacto inunda sound ato ia ke kolinian nebe maka itare inunda sound taka toma a estrada no halo ma transporte atau movimento mai susah itu sama jadi maka observação husihau ia ke kolinian se filha riqueza do espírito